Mai Davika Horne hi mei ni som paruk kumsang khat sakwa somkwa pahnia Bangkok Thailand a apianga Davika hi Thailand Belgium thapol ania apa chu Deni Horne ni in Belgium lammi ania anu hi ratakana kom chomyong ni in Thai ania anu le pa te hi anin chen fel to a anin chen lai hian ma hi kumsom leka upal ania anu le pa te in chen nuwa Davika chu anu bula zok omin anu nen hian Thailand a anu te ina an khosadun ani tira chuan a ming hi Davika Horne ti ringot ania masi anu hian zai thiam mai chura en buria chil ema wangin Davika ming tira hian mai ti abel sakani Davika hi Praharu Thai Don Muang School akal china Kavili International School in son le in ta hian secondary azawa Rangsit University a zirna azom le a Communication Arts a major toni kumsom pathum som miani lai velin Davika chu model ata na som ania fagnal lama a in lan china Japanese bicycle company tan ambassador te po alawni zak zak to a hetia modeling industry a alu thuk tel telawang hian a manager hlui supachai assistant chin Helen chuan Davika chu actress ni si adu ta hle a Amel Chasia modeling career ringot ne tan chon alo ui hle ni turani Davika chu Thailand Drama Entertainment Company lunle lar channel 7 injak lu turina soma ti chon Helen Puina Zara actress angina career hi aza uvet heitani Channel 7 enkol na hnuaya hian omnu in acting lama class te akala actress chatak ani theina na in pwa cha avena sa hle a kumsang ni soma TV series ngau kampatap ti kaltlangin acting debut anei vet heitani he series hi a film san nama saber ni ma se changtu nuangin a chang thei ngala ma se chu ti in be se phalawa hitlem lawani kumsang ni som pathuma Mario Mauranen P Mark ti film an chang dun le heta achana changchia hian Davika hi alar chuak ta a tin he film a chana wang hian ama poina hlok pui hle a sumlama a hlok mai ani lawa modeling agency lam poinan biak na sat pha a Davika chuan P Mark ti film hi a hlok pui hle ani tin P Mark ba ka hian heart attack le suddenly join chi te poi a film chan na chon alar zwalan ni Davika hi TV series lama a in lan jing zoka kumsang ni som pahnia tawan tor singa a in lana heba ka hian romance comedy pakhat Kulab Raj Kong nai tawana achang le a period drama play kawa changle in thashang film nang chada a achang le bukani kumsang ni som parukhan channel 7 ne na an contract chu atopa Davika hian contract hi a renew to lawa channel 7 agency hi a chhuasana tuna hian tu enkol na hnuai ama to lawa zia chu film a channa turte modela a channa tur zong te amai na in zon chop vek ngai to dona ma se zalen takina nung thei to don thunga TV production company adu apianga thopui thei to don tinani Davika hi amel chat mai pi alama hian anung changa cha ema Thai makeup artist hawin Thai milar ha zong zinga cheinuam le boypui nuam bera ti an thlang hiala tinama hi Thailand a chuan Queen of Presenter ti ani china ama hi tho pui nuam viawani mela magazine company haule stylish te designer te hawin Thai milar zinga an ngai nat bera an lo thlang to ni Davika hi tuna chuan ter chantavit nen ani ngai zong mek ni na langa kumsang ni som paryat khan anin dei thu hi puanzar sak ania tun thleng hian an lein chen om hi soi om lawa ani pani hi film ate po an chang dun to nge a chutianga changa intong chuni in zoi in anin kara mangai na apian thu an soi ni Davika Horne hi tuna chuan Thai actress le model zinga aberkai ani to a hausak zong hi $1 million nga anga chhut sak ani bokani